Poleg zgodovine, recimo v vašem Empire of Soga imate tudi fantazijske oziroma mitološke elemente, ne? Kitsune, pa imate Onitaoshi, kako se V bistvu mercenarika pobija Onije, tako da imamo Polonije. Onitaoshi je v bistvu Oni, pač vemo, demon, ne? Taosu je pač, da neko stvar podreš, načeloma. Oni feller. Felleš, ja, se pravi Oni feller, killer of Oni, something like that. In kdo je bil pač dejansko zaposlen s tem z raziskovanjem mitologije? Anime, res. Was it just Pač like... ja, to je, načeloma je vse skupno delo, se bi lahko rekel. Vsak pač dodati svoj grain of salt. Nekdo pride s konceptom, ponavadi sem to jaz, potem pa pač ostali v bistvu dopolnijo zadevo. To vam je potem koristil študij japonologije. Ja, ful. Končno je prišla japonologija. Sej pa čas prijava, tako sej. A je legenda o Kitsune dejansko del japonologije, kurikuluma? Mislim ne, to se mogoče slišaš na faksu, ampak načeloma so mi da bolj pač to zaradi svojega interesa te stvari brala, študirala v tem. Študije mičkan manj, bi rekel, zabavne zadeve, pa mičkan več take niti-griti zadeve, no. Ampak sigurno pa raznih kultura, predmetih pa to pač priješ mimo teh zadev, no. Tako da sta šla potem sama na Japonsko v en tempel in sta šla potem po scrollih. Nisem bila tako pedantna, ampak te scrolli so bili online in... Vaš Kitsune ni kitajski Kyubi, ampak je dejansko japonski mitološki Kitsune. Ne, v bistvu tako, mi za dost mitoloških zadev pač vzamemo neko osnovo iz naše pač mitologije. Martin Krpan. To še nimam. Še Krjavelj. Še. Čakaj, da prijemo do Evropske. Ne, v glavnem, vzamemo pač neko osnovo iz našega settinga, v bistvu predvsem kot ime pa osnovo inspiracije, potem jo pa pač po svoje predelamo zaradi tega, da pač na splošno setting in da ima pač neko novo identiteto. Recimo primer Kitsunejo je, mi imamo pač v našem settingu par različnih ras, biti, v glavnem pametnih biti. Se pravi, imaš ljudi, imaš rinek, so nek naš ekvivalent vilinov, pa imamo potem kimere. Kaj so naš ekvivalent? Rin. Rin je tako kot elf. Sam ima ene par posebnosti. drugačnih zadev, ja. Rap, na primer. Rap, ja. Technically rap, griva, kind of. Potem imamo pa pač kimere. Kimere so pa v bistvu pač napol, mislim, humanoidi pa napol neke živalske v glavnem feature. Pač Kitsune pašejo v ta lore tega. Pač to, kar si recimo omenil ta z repkom, to je pa kimera, ki je v bistvu mešanje, to je v bistvu mavno. Se pravi, mačja kimera. Rin sta pa una, mage tam pa un s crossbowom. Če se še malo bolj razširjeno spustimo v svet, vaš svet se imenuje Kalat. Konjugor, ona ima v bistvu tako repak, no, ga lahko vidiš. Ampak trenutno pač nimamo figure tle.